asem ketwa kra wodofo ye kwaku anim se de America ka kire mo no producers awadawuruma wadi bia to apro so ene apaso na ye beturu sere ene abasa ewo dwumadie we so eye kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so ntwan manu na so hwa ena ye begina kokosachi Fletcher wo mo kajagum papa na wuko master control room ho so a azuka ne wono ko na age ho de aboso a wo chinchin fidie na wuko Sompa TV so a abrantia ye frene Tony wono na enwumre wagye bre no atrase na o chinchin ye de ye to Sompa TV ne so enya asem keto akra na ye ka chiro bibia se ewiase amu asetena ene na brabo no ya botre ene ntoboase ena ye de etenem eno to be ka chiro bi se eduru baabi a ya onto ne boase ewo abrabom na sabia ku sabia nya do abrabo na ye bono enya America tu debi ena nsa anya competition debi enti ya ye nto ye boase kofro bofum pa bema asuketu am yi pebre na Osei Yaw Oforisuo dintin fosuo menam tie adwam na mede Asem Mpe Nipa ko boshe asase so ye kai wo bibia se da yawada wo ba pani ya ne hia ma sinimpon ne na wotweda na bekoso wo asante mampon enkwanta nya asem ketwa eno ti ye besoro manfo se o meta machi na mentumi enkodi ma se na wotweda no minua kwaku yeboa dodo no afren obese na wotwi ene ekopa ne krabia ohia ne kwanhia wu ewo South Africa na nintin bretu royal family no ye no yefunu nka baby enuti mpenefo ye hyehyeye ya baba besi no fie kama yiyo no ekoso kama enti omanfo a wobaye na sika fam se wa hoden ye beda wo mwase na de eche ye nso na ye ne papa nimpon John Yaw Kakari JY ono enete complex international ono soto ananam se do emfie num mennuanum free America London omo baba beye ema no ye fe enra papa enya asem ketwa ye ko akoyanim yanim ten ena ye ko akọ medical aka kire se ne Asem Mpe Nipa no asem chechereche mienu no ano den papa 20 bia wayo ho epa omna samo bibia boko de Oforisuo be ma bibia boko bibia hyeye bibia ni babia kefa no ma ashisisia edada yanimu a yenu free wodi a de Nyankopon ye de niye boni bia nyankan ye so bibia boko kama ukore efie kakra to de no ma kotutu ye na wotweda no bibia be fine ufo yan shire kumase fo mpanimfo kakra megidi ye se ya banza na aba nanso yentime ntina ho ama kumase ye de ni ebere han sa ye nam ofusu ye re no ma wo ewo kumase wo ye sem troni a wo teka mu atwetwa wani na hu aba be ka de ni aban no eni krowura enso benefit a wonya free ye so no ene mi hu ade bi na de na gu ache okay tiefo betie mi akumasefo wontie mi ye efiri amokom run about eba fa KTI waye keba KTI be se twamako eko efficacy sa kwan no kwanya delegates fa so pa se tiefo ni mane kumasefo mpanifo ke me boss the boss no kan me revenue Obuasi MC that day. Yeah. Zuba. Came a boss bacho ubin target my kakra. Enya tim de ni da ye ni atemo a ne kra ne kan ya. Afa Ashanti regional minister. Na daroma. Asema me kan ye ni bresem. Dr. Mwako hene. Enne de sese na sede nso. Asema me beke na sede de awonye. De to so nso ye wo mo ton no ma wo sa tebia ho no. Ejuma bi ye kwakisafo djuma Oforisuo de na meka emre bi atwam na opemso ADM se wo ye na fashe bi na saa ho no
Kumasi Robert nyina ho na saa menanim gota kese no eno na ye hwe kom na de ayi bebe guide ho ena ye de opem so picture e kata so be kaya ma ho ye fe because delegates e fa ho no e komanhia obia no obeba so ho komanhia Oforisuo dodo na o se on fa saa kwan no so batene Oforisuo fa ho arewo filling station na gata kese bi na da no Oforisuo kokore ade na wo ho be ye ko be na wo twi minu ase na wo twi ni iwura na choki wa menanim rubber no ana obi anso mfa ho o Kumasi ya Garden City o mo na mo kan ye o ana wo mo to no ma ho so atwi wo mo ni enti nsuo ne kwata ne nsuo ne aba ne nyina ne nya ba bi mfa ana abu afa ho ana pantonton no Oforisuo ahipu sei eye na reho eye ma homete keme boss Juba Ashanti Regional Minister Madaroma won ya sede se prisoners no mugu acho mugu de fede no moye na se no do mu kokoye adwuma etu mu hu Asem Oforisuo yanko enim ye be sere mpanifo se omonya nhwe yo na den ya no akuro no ye nyina ye timu yo traffic in the best ya just ye kan krobeni traffic in the best ya just ye kan traffic we justice hotel hui abodam debu eso a baabi wani ka me nipa na ese ko we Asem Mpe ni kroma fo mpani fo tere Garden City ni yanko enim okay ene ya bakọ ne ntem madika aka cho se enadwo Asem chechire chimienu nanso so no se afutu sem kwanso no ya mpone ketwa bi amfanto na yede ebehwe ye ho na yetumi abobra no a na Asem Mpe Nipa se kaneke ya madwuma na ena afutu sem a mede ebre wo no eyetietie abapen na enemete wa anam se debe se de wiase ekro no ya asem papa orofo na afutu sem a mede ma on se ewiase de wuguo bia wo betwa futu sem wi abapen na mitim ena ye nkoya nimpi ebetietie sa aboa kokuo kon no orofo fatu tim said ye ubeguo bia wo betwa eno na akro bia sante kotoko kan ye no se woto bo ebodan a esan eba wo so orofo said ye uguo bia wo betwa de a se ye papa ena wo ya papa no ubete so aba saa na ye bone kwan so a ka hu na fa hye wutrim se eno so ubetwa abrantie bi ewo mi kurom na kwan ofa so ye no na awre ho sanse na de memfa gade memfa edidimu a ma ne da ne kromfo tachi amoa na yemusa se ne eno obi bo udua anyawo na kina no boy anyawo a ne nansa so no ebeye adwuma emre do obi ka kira me ze to Oforisuo akromfo a yebu omudua enti ya de nya wo mo yemusa se uboni dua na nyo ne nefiri kuro ba akoso na otoa nananom se do a obeda hu enu ti se de uguo wu twade a na wo manfo nyoma wo fa no nyame tua wo ka ni esama oso dia mansu kase da santima mu nyina no one day wafu na ebese na watoa nananom ense do orofo se de uguo no se won kasa kura wantwa me basa wudi se otirim enese unchirima abete so mfaso eye papa ye wo moa bone so a ombetumi ateso aba enunti enese de uguo na ubetwa de a bafutu sema mede ema wo dede bia nwumere yi se won hwe se wo bedua ababa na wagunsu ensuo se de beya ebeso na eso abapa so a wo betumi atibia di na wanya so emfaso ama bia kanabusua ebiso aka ne nchirima daachi ankwama ebeba enunti ma me papa na mafutu otiawa amede ma onu se
bomodia na dua bapa na bapa wo bedua no eno ele be ma daati ankwa ma bi no wate so emfa so eye me modofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna samoa Oforisuo yenche yetiefo ne yarefo ne senior college a omofre nyina ya do bibia se ya train se mu kire wo mu a ya na omoboa ma edwumade ne kosro ade bia obegu bia no Oforisuo obetwa tuya se dia sempa dinekre ma bema ne nete dinekre ma oba ne nete Oforisuo ade ehu pa wo wiase ne se show na enam ono ibi de yenye ne bone ba na nipa bia edai enim abrabo na ye bono nipa enam wiase no obu a wonte na no emmo odua but enfomoso a waye no ne bone a waye no ubetwa because ekra ewo nipa mu na ehu wankasa kura wo kra na ewo mu no nim ni suman de ehu no to obi wanye duabo na eku no nipa ne kra nde ode ye no odi yawo a ekum ba na nipa bebere nim Oforisuo utu wiase aduadua ba papa na nye kra bia na ye ne bone na wo kase duabo bi se wo bi se si ebodua na nipa no nti akromfo ya na omowu na wo kire mu se nipa na bi kura na ofiri nkokọ na wabewi awade wakwa ko wu nkokọ obede ne wo hu ene me kasa asimu achese nipa da se de bia oti wiase bia no ade bia wo ye bia no fa ne kure ene papa pepepe yo ne pepepe fa ye adwuma white anye white di ne kure manipa Oforisuo di enti na obi bodua ya na nipa ntiase na me be kire sa de we mu obi bodua wo se me ne wia nsuo ne nya wia me di uja ana wo ma ene sabu abusua edase woni me di entra obi a babodua bia na obekọ nsuo na obefre nsuo di abodua bia no se nsuo nya nipa no yesa wo kodase horse kaso seka na obehoro so ne de ya na atam se wa wudua na kun no e na wo kohoro seka so ente sa maya nyemu amane ne amamera ebetwa akosa ente e na efre se wa wo bibia wo no wo sa kotua sika me horo seka so e mo wa wo bodua ne de wo kodase okay ti se di pa no so bodua na de bi ira na sese be no ma bi koso ne se obodua enam se wo hu nti no de ese so ka ne se me de were no ma ana me de ukun ana wabusua daase ana nipa bi ntia sese na yire ne ma o de daase ne de o ma ye den da bi ono so hwe nkowu because o daase se nipa ne fi kono no abawia wa de wa nipa ne fi nkokọ no abani wa boni dua owu awu awu bo dua abede ne wo hu etinu wa pepa ne nsa na nansuo wadaro madem de daase ni because nipa mini no enu tu ti wiase na wo ya de bia na be very careful for so dinekre manipa enchantro ewom se antro bo obetwa ba ntro na obetwa no eduru ma bi ne de eduru de den aka no kura che nipa ko bi ko wi asika nipa ne ko bodua na akogya ne kwan ama na akọbọ hwede bronsama ye nipa ene de ne yehu dinekre manipa da sani anenete na duaba na wudua no obetwa enye nipa bone enye nipa bia na ye ne bone Oforisuo de ekum nipa bebrebe no ko hu se obi poster bobo ho a teta a oba kama se be makama busemu yie gone too soon yes and what a shock se ni na e ba ko Oforisuo ene topic ne da wono ye bu no tot ba de ye ka che nipa da se ne bia mo wate ase se eduru me bia duaba bia obetwa no se ogusunsuo na so aduaba pa a wote ebdane mfaso ma wo ena de wo ye wo nwe bia so wonim nipa bi wo eye pretender se obetima pretender se wo ye wade but ese ade na wo ye no ohun se wo ye obone o prim na kuma but ena de pese ka che nipa da se ne bia wo wi ase bia no eduru me bia wankasa chance sese no ma bi hwe se ade am didi mi nwen ade am ye enti eye ana se nye na wan hwe ya da chi bia no wo de
sekan ana homa bebo yemasu abra wonim nanso kakai ene okọ obi yes ne se nipa etwa adwadwo a esu a busa se nipa na de ne kun no obo se de bia ne se wo hwa obi obewu bia na emra ne ade e wo ho ne se munkọ hwem ye ba kọ hwem ampa na wadi obi mone internet de kakra ye kan ne se nipa to wadi nipa ntena ye de ne kura ma wunua duaduaba papa nanso aduaba papa ma ne mo duaduaba bone a sa go ntu sun ne water shock no nyo bia na kra bia na ye ne bone kra bi wo ha ba ne bone on fan chew kra bi wo de be chew ye hwe sa no mani ne fan chen wiase nko ofozo bi da se okay enonti no de wuku no senia wo betwa se ya duaba papa wo betwa no wate so mfa so sa na ye bone aduaba na udua so a wo betwa ne no de ya na ehu wanhwe yi ebeduru baby boni bia ukodi ye no unsem bia ukoka ye twa ntro no na unchirima na ekote saa adwaba boni no na akodane no me ede ama wo eno ti mesro bi bia se ka ye nhwe ne enu aduaba pa ni ate aduaba pa enso edi bemba wiase abrabo na ye bo no emu ebetumi aye mre enso ede ama ye 0551 0551 0548 0548 hello Ofosu bebe Obana bibia boko de kama pa anu ofa omna samwa ene wo felumba so bia hoye amu ho odene sa akwaba no ya aya te se ofa che na si na me fa na kon san fa na medu ni be ba obodo e wa ofa se SK Bolas ya me ne hene e wa de na me do obo ase coffee cream e me de beda wa se no futu pa da mayen enu ane wa ka no obi ni obode e enkotu banche da anu obi ni enkotu enkotu menkeu do be gunu enu na bika ya de aya bita ka se so yo papa na se enkoya ko ma me je ko buza no adie bi wani obi isan se wan kanu ko na nje wa tumi anya no na de nyawo e de yan se ugwa be ababa uka ugwa baba uka e mo renye akwasa ma dia asemi ba da bi we ya wo fa se FK Bolas ya me ne yene nya me nyaduma obuase no okay hello hello Ofosu Aboagye maju sure bro put us off moonlight really chicken ya ta moonlight omata mo me kapa Ofosu ni ta kwanya di chada omata mo ati atema no obi kan kafa KPI ball anu ho yade e ko to na ba to mo try to play on now but be o mo play abuli de no e bring na no about the boys now o so to ball o adodo ye bi no yo bu buru no mu na ameka ho ma ti no bi no no yi ball ani ke tu entu no mo ja no mo ja ne ko kwa de ko ti ma for ti ni ball yi to ni di ombe e tin tan ko mo ni ko pa no mo ko na e tank ida ti na di ani kan se atema ga ba na ne pa aya di na idia to no odi go di boni no di ko le ho mo ti boni o bi di kan no na obi ka na ebi pa to no ti na di ne to ta di ne to no ko 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 obi di na mi ko ko obi a ta mi ni pa no he pa mi ni ko ta ti e je ta mi na bu ti di ana obi a mi ni no ta ti se na be ya ko wa mi no ko tene e ti mo mi enkie Sompa ati tu na be boy na da ti no okay hello hello baby afrefre udin Ofosu this your let me ask you. And Fatima said, now, first of all, we were a big up. You, I'm a weaker. Down kakra na ho ma no twetwasi yanko ahoma we mua hello baby afrefre udi over 10 show everything yeah
Okay. Omo no yam shao. Ikamu ina wademo. You ma say ba jira boss why? Why? Yo. Yeah, papa ye o mai. Ida ka menena ye ya da mi o ba wa ta fadi. Papa, am say egwede we dey akon say the college na ye yo fight the fumu e be fe. Yenim. Mama na ko so o ma ba je papa ye nyina 3 days ni papa. Wo wi ase a no ka say ye papa, me dey mo bia mama say on dambu. Na na ko so ma ye ti wona ka wo ye fakada ko ye ma fo ya bo dia ma bibia ye. We ana wi ase papa. Eneka akonfiase nipa du nipa du won fi. Ka ba ni se me ka obi o. Me bo bia. Ana o ti ka mu kana. Captain ne yo. Na ko for ni for be o. Yenya bone, yenya ediabon so papa. Ko so man nyina da ba se. No ma to tiamo. No okay. Okay. And so be bo den atene se was san ho. Was san house you know. Hello. 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 Yeah. My juice will brew catagy. Come up. If you are some now, you see, your mom can start in a papa into 7. Sunday, that's a good job in the papa is dangerous, papa. I didn't see ye. It's a 7. You can papa, no, every job. Ofo bia de mo me de me bo e bo bia ma ne de sai me papa ma ampa also o ba do we me papa so it is seven e ja kan pa na me dia ba no so e ta na me ko na o no okay hello di foso yeah foso pizarro ni me do kikes mato Canada pempa de wa do ma me fa ko ne so na me chia osofo case for one in the area big girls. I brought my jumbo den golden tag barber shop. Omuti Asem Mpe Nipa. Now, first of all, and the message out there bay at Dequa. I have some cashier, and we are saying, you go and one ucha. Now, first of all, Pempi, Yana, Nipa Biagas and or the idea be dinning me, baby mound, so that to swap. Now, first of all, the penny be, and now 6 year kakra or the fear high. Na obi behind that bia so sansa yam fa dan chenti no oju obi asika na eduru brebi no say opeso ele maintenance insiesie e won kane ansemu na opanya je obi a otifio sika ankane sika na 5 million so de sisa wo yes ni nyina na we no oji sika ni we no na say opeso de na twin sisi tenant 20 no wan koto wo ya wo so woto de adwuma no ana wo ye no biara bubugu so a na we na ndu ba bia na fie no enkane a sha fie se ebonani na ho ana opanyini hu de wonye afe onani ba na ho so na se jato fika kreka na hifie ni nyina ne mu niam nyina na ejiwi asesenka opanyi adena de to ho se die gugu no na wuta nka wantu sa na mo ama na japade twitwidie nka ansai amfe ne nsa to fo so wiase wo ye bibia no adwen ho so da chibi ubetiso aba fo so pizarro kinkes makao. No, okay, what we are for that not wash it would ye a ye. Hello, baby, I'm free with the last caller. What's you? Yeah. Is from oh, down who ye. Hello, meet your pa. And I make it. No, and not to That Ahamano boy, a Tracy pa. Hello. My you. Penny Pap man, so kakra, and my wadawroma. Baby, I'm free with thee. William, Casafri. Casafri, eh? Takwa. Okay, yenti takwa. Yo, was any the mom dear boy. The boy at Libya.
enya papa enya the person dey decide to stay there book me akwatena kam ema enya no maku binum eno kre na so bu ho so a esi ka so ya nta ni tumu ho no na opesenta Biden o to tin hu dia bom na be ya obi abu ne ya o kana na se ne ya na okay ya for friend no enyina emfansi a ene asem chechreche mienu na asem no emu awuram na abrɛho asefem anuti no twebe wo fidie no wate na yenko computer so dwadie emra sesi a na yemfa asem no enhyehyehye so abrɛho pa yenko computer so dwadie emra sesi a na me ba cho we stranger in Jerusalem na se we stranger in Jerusalem a na wonnim se Ghana ha the oye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher and your friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem I'm not surprised if you say obi eni ho beka kire me say e ba sciatica de wa bin wo mu a wasayare na wotimi nim emu alpha and omega a obeyi 21st clinic efrim 21st clinic eni madjuma eti se wo bim popesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo hunu mu a wo ko 21st clinic sciatica yare no mame nso mu fi se bia wate din no edi na ye wo de na nso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne din no ede ba yare no eye wo a enye de te ase sa sciatica wuti a na anu mame bi se sciatica no akosi Yaw Oforisuo ka ho asem no me pese me de to me ba Beba se me de me bato if se din na de no se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo a na mo aye mobo yare eye wo a na ma wo paachia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo a wonante kakra bia na wachia yare eye wo a wontimi ne hukum na wontimi ne wo yire enna yare eye wo a wonam ho ne wo so usisi yare eye wo de bia na wo to ase tutu yare eye wo de bia na wo semu tutu yare eye wo na wanantu ebre yare eye wo na wananti na wo gire hu ba bia enye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na enye de edi no ede nanso yare na enye de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na bi ni mountain so this is 21st clinic no here 21st clinic sciatica nuro no wo kwa abonte na wonya bi wona mo nkwanche no bi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrase na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne hu de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so ma me 21st na so at yes for 21st no to so ma me fa sciatica originator no fa to so ma me na minimini ameka sa yare na fu sisi achi fa wo to ase na afa usem na afa wanantu na abesi wo na ase na ekawo na echu na eye wo je ama ye mobo ama sese wuda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese eka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi ayewo massage bi wo ni padua bebo ne nsam wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsam akase motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me siremu no ebesi ase no emu atene emuanumme ne timwa ye ne de adentia eye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 93.1Fm akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimi se entini bi etwon wo na se etwon wo sem ene wona nto me pacho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant eye pace setter wo mo ye researcher eye 21st clinic na 21st clinic na eye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene homosa yare bi omo ye hu adwuma ne mum sciatica no ene omo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya trege ntabamu ya trete se akukọ bati obuto nukosia so
akokɔ batan a wo butu ne kosua so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tanton Hill runabout e won ye wo se wo fi Achimota Mall e na ba ase wo furo soro akɔ Tanton Hill no won sani fa so hono a e ho na 21st clinic wo se wo fi Amasama e na ba na wo du Tanton Hill runabout no so a e wo won sabonkum so ana mo so so a mo wotema no ye wo Roman Catholic asafo no ana se Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo Kumase e ha overseas Sompa FM ye headquarters no a e ye Sompa Kumase 93.1 no e dan na wo mu no san dan no a ana 21st clinic nso a wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman JN Bank dandada no ye kuram ana nkranza ye Ben Children's Park mu so mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradifue efie kuma number 9 taxi station enu si ye ginam brekum goso oboase eti abaye simple amount eno so be frɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa erimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yangwai 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bomo baso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa adwuma pa 21st clinic sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache okay ya mahwefo ene atiefo nyina akwa babiem eba Sompa 93.1 Sompa TV de wo ba no wanya atrase kede yakwa koyanim yanim ten ena yakromadika ka kiro se ene asem checheche mienu no a eda pronso ye betu no sire ne abasa no anu odene papa panipa memo akwa aba eja epom te say yame adomo na nso e udin de say be de Emmanuel Kwaku Aboagye Emmanuel Kwaku kai edi odi etinimu o ka say ebefa no Emmanuel Kwaku Aboagye firi hen baaye me pa che me firi enkran ne baaye noke wakosam ne san ya wo de beda Oforisuo Aboagye se menkonyo name be bia mfiri de boko gidi sofo bi edimawu your friend no say your friend Daniel Owusu we for Daniel Owusu wo Kumasi kropom ha wo ti nyankyere ne asesesi ai nyankyere ne ase bachan o ye gidi sofo o si your friend no say Daniel Owusu yenti o awudi ode adi wo mi hu abaya bi your friend Victoria Benafo fie ana me koye ne ho ade Victoria so we won so ti nyankyere ne ase wa okay me hu abaya me hu se na anamo bi one gidi sofo ni tuo no ase bibi wo ho bibi bay ase won ne wo mpana twe bi mu okay me busa abaya no busa no abaya ne se nya no kore na mi wura ma hu se gidi sofo no ene ne twe mpana ama ne papa kura be hu yi ati gidi sofo no won ne se ne ba ne be wale enti no no ni gidi oba ne da o papa ne fie wo nyankyere ne ase wo papa ne wo kunso ka efre kuro bi kam kwanta okay ho na mekoye ne ho ade enti me papa efre papa ko fie papa ko fie enti mekoye ne ho ade wie ye no ana mhu se so gidi so afo no eda so ane me yere nda so ye den ehihye ho bi na ase ye friend say Daniel Owusu na won koye ne ho ade na hu se wone ne twempena men koye ne ho ade na mhu so wone ne twempena na ye ne ho ade wie ye ni nyina me ye ne ho ade wie ni nyina me hu se oda so ne hyehyɛ ho
me ko baabi ko ye adwuma me fitani me ko baabi ko ye adwuma me baaya na jiri sofo no ada me yere na mna ko jilu ama no ana me ka kire ne se ade wudie no wadi adi me no ano den because ye ka baabu mu pa ne a jiri sofo jidi fo ne deeper life fo den ka munim edi entina ma wale me yere na mini ho na wa kura me ko ya no ade kura wo baabi na wada me yere na ko jilu ama wo nti be ya ka fe scan ma no mfa nko ni po bi fo nko ma no jiri sofo se me nim nyam me nti nyam so ma se ana me so we no kure na Bible mu Jesus Christ ba ya no o ka kire se ye ne kwan onen ne kwan ne kura ne nkwa obi nkwa jaje jaje so na mo so anokwasem enti kire me Jesus Christ ba ya ho ayire ena man ko o man ko ji lo man so mfa nya na sore papa ne ka je Bible mu no Bible mu no o ka je me se me nti nyam so ma se enti ho no me bo no me bo ne pa ama asem ne ko akowie police station wo nyankyere ne ase wa container ama mo chimi kotum ne dem ade chen enti ade chen ye na papa ne masse ne konof ono mo frɛ ne ka kire no ana papa ne ka kire ne se as far as watching us atumu ni die na jidi so fo so ya asoro papa ne fie ho ene sa lete ne untutu na pata anya dem free ho enti o kan ya no mbe ya mbebele me da ya be kan asem no jidi so fo na mabi me ne me yere ne me ma me ne mabusuafo papa no ne ni nua ma me betra ase ye na busa se jiri sofo no ya wo se be ka busuasem aja me de me brem ho asem ma ne ye kan asem ni nyina wie efiri masina no no ka kire me se mimi ni abotre se ma hwe ya obema me de o de me sika me kan boyin o de sika be ma me ana me si yo do won kran ya no ba na ka kire me se on wale biem na busa nsa den wo se wabre ana me si awale de duri san ya wo se wabre afei me ba no ko to papa na ni ma papa ne se oba ne so nwale bi mu a me obi a me nkonko wale no eye wa ase be ma eye ma se be ma no neja awale me ko wale me ko sin sakia mu yi oba na mfa me nsa amre me ono nso a wo kia mu so nkonko twam enti na me be dan mo se mo nka bi ma me nti e ho kwan se oba ndi ye me sa na kire se onsa onfa mre me abamu so onkotwam na oni gidi sofo na da so wo ho anaso wabade foforo wawo wone hwan minim nipa kro me yehye so oni gidi sofo na awo because omo te ben na bede wa hu ana obi a wono o ka kire me se ohun oba ni jam ne de se me ja ho ko ya jam hyenkran de o se afra sofo ne se Daniel Owusu osu ohun oba ni jam asem ka kire me se osu ohun oba ni jam iti oba no wa kwan wa wono wa wonde me se ba ma so ne odi fo na awo Kana mani bidie wu soforo so ohun oba ni jam enti sa atam aware ni nyina na ne yusubom menene yusubom wakoto so wona oyire ne hyedem pen da me koye no ho ade kura de be chikura ma koye no ho ade no me koya na me oba ne credit transfer na me yeso sa atam kura na me na tutu bibia awie na me busuafo ne beba na me omi enkon kran no gidi so afo no be trankra pen enti o ka kire ne se nkra se trading enti mo oba ne nya de enko enti me ko ha da obukanche e ma oba no enti da me kwaji ye ko krum ko to ne we tira me kwaji ba sheet se nke se me busuafo no bi e ba e dem wo na kama mo bi ayeren be dia se mo bi abeda so anopa ade be na magya no kwa amna ko ne papa wade chen ma kama ba be ho ade me kwaye na jiri sofo no ko ne ho fan me ko ba no akwaji ba sheet na e wo bukanche ho e wo nyankire ne ase wo sata no aba ne papa ho o ne papa o se me nyanye ne ho ade ni ntino na ade be chen ma kwaye ne ho ade na waba me nchen wo bukanche wo na papa no so wo fi ho papa no so wo kunsuo na okay nti ekura na so ne kwaye ne ho ade enti me kwaye na bibe wura gani edan no anu se sofo na firi gani dem api ya ase ne bet no wo mia ne betim na bossai anopa be se sesimu na ni oda ho ana ya mi nto same ho a na me wura gani dem a
afi no no so firi ni mpa no so de ntuma efiri animu sata no nyanya ne ho ade na menya ne ho ade na de che makọ ne ho ade sata so na onim se sofo no di wire no odi no na de na uko hu bibisa ye clear evident na de no wanya ne ho ade ne yo asem we no ana no odo okun enye se odo okume me metena se dwen hu se ge no enye nania na jiri sofo na achechire no enti no se nyame ado na me ye ne ho ade awia no bedi mi nsem a ebi a 7 players obesesa because obi 7 players obi kura timi ko fa ahya we ni kura ma yeda esakra no mi se bi obesesa enso se na enye sa na oba adwen na medwen sa na oba na dwen etu ye ne ho ade nyina na sofo no nsaye one time ebi wo kura me da okra na sofo no frefre no emire bi wo frɛ gan ofrɛ gan ka kire ne se ebe ya o mi enkume ana gan ka kire se no okumi a edi no benya free man a sofo no kan ye sofo ne kan pani asema wo kan asɛmpa na meka asema wo kan ya ampa eja me ka bible kuta yen me ntimi ntwa ntronto bi so da asema de mi nyinde bɛɛdɛ no agye de agya ti sɛ me na makwa wo ka kire oba nso mi obe ya mi enkume wo de to last speaker na phone da last speaker nto be ka kyerɛ sɛ ka kyerɛ sofo so wotimi enkume na ɛna gan ka kyerɛ sɛ nyɛ me asɛm na yɛ de wɔka na me nyɛ sofo ma asɛm na wɔka na wɔka na wɔka na no manfa ma posifo agya abra o ka so obekun no ese na ade ma posifo ye ko kye no odi nan ya na ka gira kem nu kwa se ma fa ma police fo bia ele jamre me de share me ho so menene da ho a wotimi frɛ na nadwo na menye sa ba ya no kura mbokura nka minim sɛ unu obi da kete ba akoso na oba ne ye kwa me amene da mente kasa na one gen ne ka but nipa no ne kasa de wote ma ne bi nim phone so ko mudi pa me se me tiatim to beto de me kanyina me gen ne da ho me ne da kete ba akoso ne kasa me ye mante kasa one sofo ne ka me wale gen me hye ne kawa kwasiada edwada brada ne hu se kawa na hye me oba ne nyame de na me bonu me kutu ba ne ne ma na kawa yakoto kawa box ne hye mu no e de hye oba ne ayim aso na me ko hira aso no omo hira awale no so no me de ni nyina kwakire omo bible am de ma oba no ba oba de me bible no to wo kofa gidi ni sofo bible na no yusu na wakire ni din e wo so ntimeti din kura kwakire aso na omo hira awale no so nyina kwakire omo gini nyina gu ho uhu se nya ring no de na busa oba no o se we hairdresser na obi eton ring ne se ne ho akire no e na wotoye na wotoye no ache otokura to wokura azisa kura na oba bi hume ana sorofo ne se kawana obi nya ho ade na wakoto ahye de ne se wokura no wahye ho kawara ye dada nti kofa bra omo bono wanfa kawana ama oyire nso ko gidi asore ne bi no onko ho asore no okọ Christ the Righteous Ministry e wonya nkyere ne aso panipa ekoba se oba no afa wachi saa no afetu adwuma ama anwoma bia se me niema nyina brase me ne ti nyina na sabi empreduasa me nua kuma na okwa na me di nachi ansa na okoye adwuma wati bia mame saa na me na ma me niema chisa dibo wona me dwena okra me ntiase nyesa na metie me niema nyina be sei ma me niema be chese me na before me classmate for mo kumase hu me kura obi hu me ka me se me nkonkran because hu me free nkran ba hu se na misibiti na me kumase na mo ame ampa so me konkran so no me hu sense san yeden aba wona na wo ye me ne na anwoda awale kwa nu be se month pepepe eno ntokwa chese awale be gukura na me ni kumase ampu me won nkran na me frɛ no enyomre no ka kire me se awale no wontimi wale bi me dem ni se bi agro me bono be sinne 2002 be sinne isi wonu obi akọ waya na adwe so nware biem no wanya nyina suo bia me wofa efre ne papa e de me wofa no be gia wale ne frɛ papa de beto nanim efre papa ne ka kire no papa ne frɛ ne ba no mo fa na ntehu mu aye bia mo fa ne ma me bɔ anan ba papa nanim e wo nya nkyerɛ ne ase wo
the ban catch them say awale ndie ono a na oso ntimi nwale biu okay na che se oba no awade no onhye da ni nyina so bia odi gya awade no orofo yanko 21st clinic emra say sanse obi benya wa na efiri yade na ama me ne wanse so eye yade kuro ya 21st clinic say enemen kanjiro say eba sciatica yade no pade a wo de bibidro shon ene tu yade no ase orofo sciatica ne so sisi na fa osirim ona kokom na akwa na ase utrim yade ye papa orofo 21st clinic betu ase no de ama wate esan say 21st clinic ba wo man Ghana mu ha no wona no yade sciatica yade no a wokoto abui wo sode abui wono a wontumi na wono so wontumi enyina ho orofo 21st clinic betu sa yade na se e de ama sa afori nyina yade bibire bia da 21st clinic se fabra na so ye obetu ase na wo de ama wo se enyojojo yade stroke no achew watoba ha woda fom ati se kontobire de aka gya no utumi ma ahoso bra owaduro ano hye ano nampa wode ebeka yade no ebeboa wo massage no ene laboratory services no enso ye adwuma pa 15 branches wo ene wo Ghana member for 21st clinic say obetu yade na se na wode ama pa kuma se adabraka ehwa overseas ya aha ena 21st clinic wo wona Sompa TV Sompa FM no ene wo abrosa kromu wo bo asekanse quarters call junction okon kran ya wo behu wo musunwa ne nkranza techiman 21st clinic say brei na wontu yade no ase emfa ma 0540311311 0540311311 and 0249311311 0249311311 3 Herbal Center du papa bia odi abadwa so netu koko ase orofo abibidro so odi tu koko no ase 3 eco capsules koko master omanfo akere guso enya asem keto akra adansi amanfo edi edefa 3 eco capsules no enya asem keto esanse adepa ene ton ne ho enoti na nanwumere me ton sa duro we bi edi amount orofo over the counter for nyina no monkoto bi monton ente sofa so ebeboa mopa etu koko yade no ase a entumi emabim kotwebrefo koko sana nanse me frɛ no yade bone pa orofo yebetu ase ne yetu ase a 3 eco capsules Coco Master ena yedi etu ase Colina Keba Dani Heba Misty Heba Apidank okwa ubenya biato 0546 107 107 0546 107 107 na free screening na free screening abano hefo a Tabita Clinic on the free screening aba was say atasumaso Pentecost sorry ho one edwano ena edi enhwani me ho ena free screening no ekoso yade bibire bia da brei obete so na wode ama abomirim wa bra wa hwe yade no enuru no ena meka no obete so ede ama wa bromirim anopa no nwotwe enwumere no nan wapon orofo atasumaso Pentecost sorry no woni dwano ena edi hwani mu yakona Tabita Clinic the free screening no say diabetes ni prostate infections no ena yade ahuduo bia no a obetu ase na wode ama 0202 347647 0202 347647 Tabita Clinic the free screening and I make comfort na media amount women of faith you call na women of faith omane message Genevieve abrefa yeboa ohinini adazwa aka manchiri mu orofo nyame ensankyere ne aba maami so no anu odene pa sesi ameno kasa ema oka wo hu bom women of faith for na wo mo anyanyem no wo buraduesia ni nyina ne se obi awade 25 years ni 15 years 10 years 5 years ena wachini a yakopon ena message Genevieve abrefa yeboa ohinini adazwa so empaeboni akwankyere ema no nyina tumi anyanyem orofo na ye kwotachima community center de dako esi ho na yesuan guawurade so se kupo twedi aposan wa hinwam na ema wanyem beso masundiem na empo womo a wo so anyanyem ya na kwaso ede womo de ebre womo no yaje ede afri wo wo say come and see wo say brane behwe eno na eye mede no brane behwe kupo twedi apo basa ya dom animonyam eda kope ene ede asi wo ekosu agu awurade so Tachima Community Center 23rd August anopa
non krompa mu pepepe na dwumadie no afrase adomba first minister Audrey Japan and minister IBJ omo na de nwomto ebejeje grupo twe Japan Osei Yaw etata akasamafo wo dwumadie baba dwumadie asem General Moses Osei prophet pa message finder fosu tabiri enkane no na ono na ye catechism ade Emma Trinity Presbyter chairman orofo akasamafo edin no orofo yenko techima community center na yene women of faith ene ohini ni adazoa enkosu enuru awrade so was say women of faith was the Lord is our victorious banner ya come to seminar express group ya fa koda express group for bebroni krom ben na person kwa express group on to me enfanko se wo kosua de se okwa wala tu asanya sika bare busuafo express group na omo control no orofo the credibility was through express group na nim wo ase da biada orofo en konfa sika koma kwanchen ni bia na nkoka so Oforisuo Aboagye sa akogye bisika breme yakọ express group o ne afia kontusem enkoda no se honkomo na apeso odi e wa akwantuo kwa so a yefre wo mo e wa homa we so 0552 822 7787 0552 822 7787 express group na mekamfo na mede amount Cody Set Care Limited omo ena ede afidie nwanwanso bi abadwa so Cody Free and Cody Free Plus eno eye afidie a yede check your sugar level no orofo sugar no ha amanfo paa yen check wate na eno so eye kwotwebrefo se sugar no ba no frefre yade dom ede betre ni paduanim na yede Cody Free Plus no check anopa bia ye behu ye sugar level na aboye kwan so se upebi ato na otumi ayusu no wofia yanko Yaw Pharmacy, Ozon's Chemist, Jab Pharmacy, NNA Pharmacy, and a Lancer Chemist na yekotobi ebeboy papa ehun komodi 0540 647 867 0540 647 867 Cody Set Care Limited aduwa nwa afidie nwa so wo de abadwa so Cody Free and Cody Free Plus na wo de aba ekon eje omanfo orofo mema sika so botom na wate mema sika so botom kama Sompa sika kese eno ene mpeso boto no etumi eboma de etie ni star 2 star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash orofo send call odd networks na select Sompa na ebema prompt messages sheshani nyina eduru ba bia ebema kwan na ado mobile number no abo ahyem awrade ubedi sika kese pa we no libilibi no labalaba kwantie musu na enso so no Sompa sika kese ho dwo kwane kope bibi eva atu botom wate na unifie du nwotwemfo asem enkoso National Lottery Authority omo ensa enkasa ehase was mega cash lucky boss was even big asem kese pa se ekonia ko wini big dia enwoma be konkai enso ede amai shie we are send some dosu na obi wo ha wunsuru nyame asem wa papa kan se sana tie pa dia asofo bi gu omhu ani mu asikure mu papa nti se sia no oba no se oka so ofa wo samre wo abra wo so agya wade omra mi nkotwa nkrata ni mu ade no woka me ko ho aka ka kire ne se emna bukanche dana me ha dana me ha no bukanche ne so ye no won kan ma me frɛ me ka kire me se wo gene dan ko se dan ho so bi anya dan tim ana me ka kire ne se me hu se dan wo be so betre mu biom nti be yi wo niema na ekotwitwa ke ya mu no ka kire me se wonya ho a ana oba kotwitwa mu ana me so yo mate ana obae ana me frɛ papa na ka kire ne se oba na betre mu fie so many years asem no so ye tie hu mu ya bia dan na tamaso enti no be obi man megina ho no me yi ni niema because one hwe obaka se ma yi ni niema bia ya akoton wadi papa na se wontimi ma na ntimi ma chena me pa niema na me mfa enti me ho ana woni gidi ni baabi e baaye eno mbe yi niema no eno mde ko e besi ne mente ho hwe biem on frɛ me phone so kra me kan kyerɛ me sɛ memra ne enkonku twitwa wale anim kopem sɛ merete sɛ wawo
Ekoba sa no omu a empempi ye yo ba ho ade a omu beta akiri se sa asem bi ba betuma wi o masutire no wabu bi amane de oyira ye me wo fa amane me wo fa na okwaje awale no me wo ta akire no me bo na amane ana wo se ade papa no kura ye kura no just wo dweno kura wonti ase because asem ne ba na ofre ofon so onu asa abo anan e ba wona ase ebusa ne ba ne se woni de onu na ose awale no wontimi wale biom na ne ba na kwa kwa wanka de wo hwe ne se ko beka bibia den a kire no oba no enyinsen ya no oba ne sa de be ma fofora kọ papa ne fi akuro mu akura na se wo se be ma we no ne menyam nti me trans dream ya hu se papa ne ba no be so mbum kwase ya utimi se adwempo bi wo mu tirim ya wo mu pese wo yam de me fa sa akwa no so etiram de abedan mo no okay na se no ontia se emma oba no ne papa no emu kwase ya sa eno nti na de abeda Sompa Asem Mpe Nipa tiefo ni ahwefo da bia metai eka na ye dwumadie no ye hwehwem esi ase ansa na ya tabiri asem no de ababa beto apono so na musumonya bietie ya chia ya so ntia asem wo fidie wi so saa na fidie wi so ye hye sufa ba saa no mesuma me bofotere ma no ekọ ba na so ne oba no edidi nkomo ye musa kokosachi se ababa wa no anamo bai na odi asem baye watu de afa katachi me mo akwa aba Oforisuo meje wo so pom te say o nyankopon adom noke yentie we yo Oforisuo man fan chaso koma eye Osei o asafitem o electrician dwumade da bia no otai etie pa be Osei bia ai o se me fan chaso koma wo so ope wasem pa be Osei wo bia no me de chaso koma no Oforisuo se bia na obi o haw obi wo problem ana se bia obi du bia fa kwan bi so na system se de ye nua ba man konfobia daada sofo bia age osika ye bia o maami ewu age wajapade papa ewu age wajapade a number na obetimi afre no ye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 84 0509 43 84 sa number we na bia se wo ha wo problem bia na ofra na ya je so na afi wo so wo de wasem ne ba na yetimi aboa wo Oforisuo se bia wo pese wo ba an wo ba na wantimi ankokora na ubenya baabi ada iti so wo wachichiri benche baabi a wo bia no se ahaso ye nchaage ni na se wo de wo ba na wo achira baabi e beko no kasika ye de beko ene bia obetua ho ye nchaage e wo hanom nti fa number na wo ha bia no fabra Oforisuo ya wada etwa mu ena yedua be man edi asem no eba bedan yen na sede ye okan ye no ye nchia ya so entie baakofo asem no eba ye no mebom homoden efre yenua be man ne yere ema menini di nkomo ema me di asem no to nanim busa na se asem ani kunu ekani ni kunu se gidi sofo afa no ebra wo ware no wone no akwakoda wone na twempena ewemu anase enim yenua ba ne gina fo no saa be 5 minutes ansa na oyima no asem o kan nyina na se yenua be men wone no aware na omagyae awade enam so emami busa na se aware na omagyae no wode be ma no nsa abre no woso wode be ma no ensa abre no ditintinte nyina se Oforisuo asem ne bae no ye wurawuram edueduemu ehwehwemu ama yehu se yenua ba no asem na oka no nukure bia enim eyentro na odie ensa na odo eso de kokoma yenua ba man wanfa nkoma yenua ba ma wanfa nkoma eye nipa bia se wo ware a abusuapanyina na se nipa obeta wade de chi no nke ehu yen ka de ensa na kokoma no na so yenua ba no de koma yenua ba man a ote hei ni nua ba ena ni nua ba no eye se de bi ni nua ba man ni wono mo a ontimi enye nsa no ni nua ba no esa de ensa na koma obeya a oware yenua ba man a bla o maye wedding yenua ba no eje nsa no emembusa na se ensa na waje no
osusu se awade na egu anase enwui ofosu no gina phone no so misa bu se ne biem se ye nua be ma no de ase ne ba ye no kirem se wawo na wo awo no ye ne one gidi sofo na ye nua be ma ebo no kwadu no one ne mom na one no awo na no kura sa wo se gidi sofo no de ai ebra na ye nua be ma enware no no ade a na one ne twempena emem bu se anse na gidi sofo de eye den na woyɛ obi a ɔyɛ sɔfo anase wɔka nyame asɛm kyerɛ afoforo no wosi atwempena wɔsɛ ne de yɛ mu sɛ gidi sɔfo no ɛmame saa ɛyɛ sɛ mafrɛ gidi sɔfo no ɛnam sɛ gidi sɔfo no ne di nkɔmmɔ ofo so no ne ɔba di nkɔmmɔ wie na me frɛ gidi sɔfo no ɛmam bu sɛ ansɛ yɛ nua bɛ ma di asɛm bi aba sɛ wɔne ne yere atwempena gidi sɔfo se ɔba no ohu ne sire mu kura da ne mpo kura no na ɔkwa kohu sɛ bidi na kokom eti ade a yɛ nua bɛ ma ɛkan no ye nua be ma no e de aduro ebegu eye ninsuo mu a onom eye sofo no na okomobo no modern eco police station eme e be chi ye nua be men no no kura ye nua be men ayira ohwe no ohu no enam so de aduro egu eye nsuo mu so omra menom no sisi ye nua be ma no adwane akotena nkran enti se ye nua be ma no e che se so afa na yira omfa na yire na emom se ye adwesa Sompa TV Asem Mpe Nipa si ebe tata no a ne de asem no ebe afidie no so a ada se me obekum ato atwene ana se wode ebedu ba bia eduro ema me ka che sofo se si woni soso a na nya prekesi mafie wuntimi enhunhunam da san se ye de ye wa eni edi adwuma eti ye yiba te se brak sofo no de asem ato so bra na be yi ohu ano na emom so wa ma wuntimi nsi adwuma no kwan de ese adwuma no yesie ye bia na yema ehefo anase awia bom bia na emi abom sofo eka kire me se wotu kwan na emo no nsia no na ebia wabeduru ha na emo so ama medu na ye adwen se ye be kan asem no a se ne sitie bia no me mfa me ho enni nti ofo so asam no ekoye menteme wase na recording bi kakra bi wo ha yemmo ye nua sofo no na asem a oka ye kakra bi na ahwefo ehunu said ye asem no esitie. Okay, reserve the recording. Who here? Okay. Ye kwoko ye nimu a eduru baabi a o ka asem wan wajabi. Okay. Da achia semunti na wajabi. Tie beda ase. Yo. Koko sechi eno no. Wa chichirim de achire ye no. Bema na ya pase wo de eduru kogu sofo no enju. Name asem a osofo no ka no boa. Nekro bia ni enye sika no kro okwaji yembo oba no oba no kwaje ma na nke me bia osofo no kra tie na me ne ko ho na me ne kokon ye eye ko na me ne kokon no wachi mitu mu no ho asem no woka na ze si ase na ni magu ase nto opa asem o de beto me so nekro bia ni me wadanse fo o se sofo no de sei Daniel Owusu o nyankyina ni ase ni ase odaso ya asore amanfo gure na so mkwa asore amanfo gu na so mda so kwa asore asof asore man bi nim se saa no ne oyire no twempra ana asore man ne bi nim da bi gidi asofo so bi ji omu dipa o enyo mu nyina na ese oju omu di o ayasem o because asore no ejichemu wom o se efe Daniel de Daniel Owusu ena oyire no so de sei Victoria Brafo fie to bia ni no se saa de frɛ oba no ho bochan sofo no so saa ai udi for Daniel ne saa no mutafa udi for Daniel wa fa oyire osusu se akoda no oba na wo no sofo no ne na wo me saa na me gidi ekira me se sofo no ne na wo ayasem noki babo no kwafo waba na ka Bible no kwafo be hwemu ama se yampa se Daniel Owusu ofa oyire no a na manya ne tie so difo na mkwan so eba nti kwa koma to ye mate ene se sofo no twantro a Bible no kwafo be ma yehu se woni oba no bibio one ne wo ye kura no ebetu afidi so yimbre ya e wacho mate okay omra zamwa for sure ye che tie for ne ya for mo re Bible no kwafo Prophet Joseph mention o me dwere de better ente ho kakra
because adwuma nti na nyina wa ha no adwen so wo nyina etrim bible no kwafo ne de ne ye spiritual yi na minim se ono de oto a emfom Oforisuo Deeper sorry no you mu GD sorry Deeper for me pa mo chonya mo GD sorry no ene nchichemu abamu na o ka bibe se oji omudi ene kase binum me gibinum di na menye binum ni de wo wiase sese no ya gibimu di anye bimu di because ya betre video sui dadade from fie no ho a GD sorry most of them on nsem asofofo ni bi se bebi aba ye hu se sabi impanifo bi atu anamon me kai say Fox FM na there was a time Assemblies of God asofo bi na wo hira sorry bi so o hira efro bi so ana efro na wo hira so no saa be ma no ne yire ebetiem ko asofo no ko ka chen se o hira so enye because ne yire ne me itiade na ko hira ti sofo jai sofo na enya not no say envelope bi na mase ya ka ho asem no na de beche beka ba 1 week asesai ama ayefro na baso ya ka ho asem na mpanimfo free nkran 2 ka bae be stop o ayido sabi na ye hwehwe ozo de hwehwe papa yi oboa abunu branisu na wo sa be hwehwe na wo wasem yenka na sabi president John mama yenka na asem ana wonim sa higher arbitration yesu etimi trase ka asem obia obabia sabi bibi ha na wode kɔ etu etimi nsiji obia sɛ ɛyi na enwa ba mama me nkɔ kakra Oforisuo ye ready e be dunu obi a keme yenkɔ sensan no me da me ka sa asem wo no oba ware a sensan no nya no na yɛdai ɛya wade o untie ne ye pa ensensan no sɛ yenkɔ san no wo de ade bia wo de pen kɔ sisu bia re ne ye enya ga na ha Oforisuo me metu yi oba me no te me do na wo di ne kura ma me ma japade am ye wo de a nya san ya akɔsan ye obi akɔsan o mu ade obi akɔsan o bo adwaman ba ma bi akɔsan o de ode ye ne yire fa so obi ade so yenkɔ twam a twintwan eti e ka che ke mefo so o madaro ma sa o mo mra no e be better so o mo pɔ mo nsesem because ya ba ma etu osesi ayi so okowari sesi ana ebe ka say yentwam enye ono nko ade ensem Oforisuo awale nsem eguo na yenkotwam de ba ma bi mi oba mi mene oba mi oba ba ma bi kon enso sei untimi wale yenkotwam omo tete no ma so Ghana sa no ma na mo ayen ena me ka sa asem wo yi so no yire ba wale amwe so wale sofu be shira so anu anu no oba ne ba no di asem papa na japade be ma no wo ya japade ne dia woni ne wo ma ne dia nko ba bia enye nsan no because nipa bia fa nyansa kwa ne yes anu ma na emfata me na kosan ne dia me na be ma di edi pen siso me yire ya kosan o keme wo ba di siso ma kosan ya ne dwen na ba na bronsama be shem na obi aya hantan wo be sa ba ku dwam na wo su dwam na nso ya san sa no man me kan ne obi a wo kɔ ware bia men kosan Ghana makasa wade yenti ase be ma ware oba ne so oba ekoyi a eno semedo no oba ware oba be ma ware ne yire na be ma na dwuma koye sika wono ho a ho na oba hwo na eda ne do sika ne sapo obedwane wasan ye wonsan ye obedwane eti san no enu no mwa wale bia hute ade tete no okosan kwan Oforisuo ba ma ware makọ obusuafo o ma jimatum ma ware masrade ne kọ ekọ ba sese be oba ne ha na enu ansa busua se ei ya nto na ma fama de ebrem tie we de na de akoa no wa kosan okosan na ye dai ye ne no ma bi wa ne ye de a check enya bibifo nye de ye ntiase ti ba ma bi ba ko oba bi ba ko ba ma woni ne dawia no asan check oba ko kwai bank yes sika bi anim abanzo obi ni obi ye adwuma check je ko oba ko esa abanzo ye ntiase wo de check abanzo ko to ese echew
because we nimpefe and now we nimukura na nipa no what to awu yente ase wedding ye kosan yente ase ase ejai for better for worse ye gina ho medo owuo mo nkomo ase ejai. Yes I do ase ejai enye ye yi yenko fie yenko sra wo ba no enu ti sa wo kosan kura na wo kwa wade a yes me ba be sre wo kofie ni ayi ofanom ni ayi kodi nkomo ne so wo sa ba ware na wo ba bo amane a wo timi nkasa me de no ma ba me ba wa no dabi yes wo ba be sre ni e de ma wa de akọ enye nsan no eti ba kakaka me hono obi anko de akụkọ ko edi obi anko eti obu pede o monte o no man se eduru 3 months time na se yes oba na su waja o be ma no su waja o me nko me metwa no so me ntwama o ko ka me onu mo ntwam na ko ba bi tie fo so ni nko anim de wi asisi ko no nipa ni atedodo nipa bu nipa kwase adodo nipa ha dwen o fo so na me mawie no ma me nko me nwie so wato de no wo twen oba ye be si so anke ya o ma nyame ni nipa kasa wo oba na okọ wan no ifiti ase ni nyame ni wo kasai krofo kroko wi ade edu me be nyame ni kasa menko wantie no okọ ayekọche no nyame ni nipa kasa because wo so de boye ni wo nya ne fe ti de bia nyame ni nipa kasa wo ba wo ko fi ho no wo se ade be cha ma wo ko fa be chi tase de ande wo fi no papa ise wo di kan jaw ba na ko wi bibi se watoto no ma bi ni ade ntim ma nko ya maboka edrume bi obetwa ni pepepe de twa ni pepere ko anokwasem sa no ma hu ni ntama nka obenko anko wa no e wo kwa bi so asem o papa eka wo papa ne ba na ya kwan ana isa gidi software so tachire because wo ba ho ja hu ni ja kwa kuna de ye masefem ne se okura nyame am ko piesu a etutu na yim akoyi etutu didn't necessarily wo ha ho sese no wo de abedan se obaje adwenkyere ofosu ewiase kandanfo asem ne mo nsadanfo gro yenwen onkosi dan bia no no oba na che onye japade bia opokunfa ne nku dwale ho mpai ubi bia kodim bia no nyankopon na yi wa firim awade we wo beka ho asem ben twaso no wonko yes se bronsam ba fi ha o se say ofosu ewundie edu me bia na mantain na ke o se be ma bibia nka nwe mu da nya da hatman hu eno ma aka wo ma ho no ofosu wudi a kira wa hwe yi a wo bewu sese wudi kapre wa dia ka ba bi pe oh aka ofosu menka jose mankobo tv mu no na dia kira na ejabe ha na ofosu na bama de wasisu na se wo yo bia bama wasisu asabe mpreduasa nyankopon sabe wa moya nim tantan ne ade asabe wa ye kama kakra sa ne ka be kan fo ma nyankopon ne yasisu ndi metuma janka sa me bibia ngodi oba o se na nka me so kwa me ye fo pa o tv na ka oh na ti tv ngo ma me nke sa wo ya wo be kan o de ofosu me si woni me nkrofo no ma aka o obe me se masa kwase abuo ni ade wokura na oba yi wabu kwase ampre nu enti de ba biem wonu oba ma akọwo ye busa wa wo se wokura onim na ususu se sofo no na wo wo ye de wo ye dua wo ye wa ba no woni ba ma fofura akọwo amenu wa ye nchira ka se ye dipa sofo yi dipa yi gidi sofo yi dipa vo mbo me pe me se mo ana se mo fa nchabe se gidi sofo no ne nyam wokura wo so wonim se oba ma fofo okura sinti oba we wo kwa edebe bia me nsan ban ka bo nsan kora fi so nsan ban na wo pe ntwetwamu ban edebe ntwetwamu masa wo le bia kokko wale edi ntwetwamu ban na wo pe kwase abuo ban we afiri usoko adreme na we afiri usoko cannibals oba we afiri usoko so ni cannibals wo mo wi ne pa na from cannibals wo fosuo robot wey afru sukọ wasa betra se de bebiam na wo pe udi wa gwa na ko baabi oba no ko be yiwa mama ye de ya bro because ni kama fo wo ba no nyankopon na yi wa firim ye be ka kirawo ye nka ncho se kotwe mansu bia wo ba no ne te kwa wakwakowo oba wa no wakwakowo jidi so free se odi ka jaw e wo ba no ho
masa o fefe fa oti yi e de bebiem na wo pe eti wo ba yen kan cho se de kwaje e de na wo kwa kwaje ensa snap ana se de adia snap ene yeto ne sai e ye de adia ka wo odi yin wo fanko entuma wo fanko ye ba ni adaja ye kwa ne obi de no ma bi ye de Oforisuo ene obi de no ma ye ne tete ye kwa obi de ade kwa fra broche ba na entare ne ade kwa no Oforisuo yese sika ne nipa to a ye so we awa ubotom wo sika 7 prejuasa we ye kan ye kese sika wo a odo ne de wo minim so oba no wo do na akọ because de course ni ade nyina wo gira akọ wa ne so oba no se da e de be na wo be ye we ye manso sofo ba be hwem obey bibi awie ne se ampa wa fana de ba advice wo ne se twaso enko biem sa wade ne men ko biem oba no omoa wudi hu agro wo be nsu ased wudi hu agro ba twese kan emoa eti nsuo emfa masan Oforisuo ukone nsuo yiri pa wugya wo se ya woni ma de esa wo ye hanu akrake wadwen wan woni nsuo dwale tu nsuo na yiri dodo ade bo ho ba betima boa we ni kwaso mo obi atufo ne wasan ne wakoda nsuo ne twetwe na wokọ eti de betima ka che menwen se sama nso wei sofu prophet Joseph Mensa oto amfom obaba behwem se ti sao dwane anta wade we hu na je wo krankwa na wase be ma no kra no wonka bi mu wawo oba na wo kwa wade na wo kwa ye no wade no wo kwa for better for worse mo ko san ye no wono kra no wanka bi amwo efede bebiem munya japade bi munya hwe wo ba yi muwa wa wade mu wode totobo wote wakoma de bebiem se wo bu kwase de be kwasa slap anase de ade sika no mane fanko ne ko wanim wono ma na hwego next time obawu de wo be sa hye no wo te make cho no okay Asem na me de nua be mo kan ya sebia ku sebia nyando madi ne ho yaw kase ne se be ma bia ye nkunfo eno nti no Yakobon kura no eda na dintam e de kire wo so oba no omo Oforisuo wate se oba no otwempena a ne mpra ne sofwe sofo no kwa so hu oba ni ja udi nwadi nyame ma okopie so dan na ototo na tade wa wi anopa no o man so le kopra wate mase wo yiri o na se ka oyipani ko ya de Yakobon so wo mo kwa na wo ba no de sabia ku sabia nyado wonye marriage material ontimo mwa wo kwan bia so sanse wono ba oni memam oyusu memam yenu de ekwa bi so no senye baye na ye no ne ba bi wa asan akọwo etipani prophet Joseph Mensa ewu wa Bible no kwafo ba me no kwafo papa Bible no kwafo betrans ye be hwehwem sisi ya se woni sofo na wo ya en be dadi wa ye ma prophet trans ma prophet trans na yenye hwehwem mu se prophet no oto a emfon na Yakobon enam ne so kumase monten so se de wosi bo manfo no enya asem ketwa kra prophet me mu akwaba meju so panyini katachie bibia abokode oh nyame adom bibia de se bia medao no den anu we friend instant justice na ye hudi etwem we de be hunu bibia prophet etwem and sisi ano mo betumi abayo na betumi anya ne din na sofo na betumi anya ne din abayo ne din de say Victoria Brafofi nti wo person hu se one sofo no eda twempena ana so mo hyehya ode na pese hu no ana sa akoda no wo no ne sofo na wo no sa ho ne de nke be ma na ekokoa mu ade okay but de ekoso animanim ye na nka ye behwe okay wo person hu ne sen kan na me hu no opeso hu so den ne ayi negere ne hyehya ho o yire ne ya friend sen Victoria Brafofi ana ge ayi sofo no so de sen Daniel Owusu akwapa no kwafo e pese hu se Daniel Owusu ampa oda ho ne o so oba de sen Victoria Brafofi e hyehya ho a o mo twempena emra me sanifa sente sanso a enko benkum 10 o mo da hyehya ho oda su yusu wodi no ani wo yusu acho
So for yan shame she one na wo ya. And the nya ba wie. So for yan shame to see e. Akwara no mfie sen. Na se be. No na wo no ni ma wen I say we train height no. Anytime one Never say 6 months you say 3 months. You know I feel no out cheche. Saa sem we de nka me pesa nka enye. Oh, enko. Oh, so for yan hwehwem. Enko. Yan hwehwem was so for no wadi papa yewu. Your friends or your friends sen. Victoria Abrafofi. Akwapa no kwafo pese hu se Victoria Abnafofie ne ba no. Wo din di sen. Kwaku Aboagye. Eye Kwaku Aboagye ankasa ba. Embra me senifa enye ne ba enko benkum ten. Kwala ne de ne ba. E papa iba. Eni moja. Nani ande no ba no kan chance wo me fa ne bakura ko. Aye moja. Ukoye die na ebe kire wo. Opa akoye die ni. no do ba ko chi Ana me ne da ya che. Ache. Tususu usu wa adwene mu susu senya oba. Ana se gise die ne bam se die So open here jiso ko uye die na hu moja na dodo ewo mu. Se die na ne moja na obi ana ne dodo a ebeba. Nti kokoye no na hu ni ye. Ntina na me mpesa me hwere mpesa ye kokwa mu ade. Okay. Ba yusu to da su yusu. Oh papa Bible na kire eye ne mpena ono ne de ete. Ti wan hwe ni ya wo obebregu. Okay. Prophet Joseph Mensah babu no kwafo ono kasa toamfom wanya aka no de katachi ade wo pesusu oda asudi no kamo kafra Prophet die na utumi yo ne fa ma no twia isanse metese na nsan na amafo bi power ban Omo power o mano de dia. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 my telephone number is na enyoma me ye die bebre say ye ka se yenyen hwehwemu fa abrabo ho yenyen hwehwemu fa nipa onipa te obi asunsum ne hawo ana abra na obo na enkoye yenyen hwehwemu fa ho Prophet Dr. Joseph Mensah ya the Bible akwapa no kwafo eye saade no unse onipa bi o ha wanya 40 years oni 40 Ghana wanya 50 years oni 50 Ghana ebra na obo no aye nkobesie die ntina na brabo aye nkobesie ya the Bible akwapa no kwafo ni bedo abrabo mo suko ye behunu ebia na adwuma pote awo ye ni nye wadwuma de bia meka se ye ka se nipa wasetena mu be da ejina wadwuma so se wadwuma anya wasetena mu nye de nti atams ye the Bible no hwe ehunu se wo adwuma we na ese wo ye wo wadwuma ni de bia meka se onipa bu ha adan driver ni a wo twi car so na adwuma anya car ka obi ye businessman so na adwuma anya business ni na ye hwe obu ha business ye na adwuma driving work ye na adwuma driving car ben porti na eso oyusu na ode ayeye wa abrabom ni na ye domo asukɔhwe obu ha business ye na adwuma na business na mu de he porti na ye na adwuma obeye de ayeye ni na ya ade a Prophet Dr. Joseph Mensah the Bible akwapa no kwafo ehwe ye obu ha adwuma na oye ni ye na adwuma nanso ahohom ha no obu ha beye di ni so obu ha abosom na eha wo mo nti de ombeye bi omu nkomu anim eno ne yenya abotre de Bible akwapa no kwafo edi hwehwem ye wo kumase ase de ye wo santase anyinam First Jericho Junction ye tenase ye hwehwemu fa ho obu ha awo eyomu problem ye tumi de Bible no hu se bema no ne hu nsuo no o low sperm count emoa dodo sei no wo Bible no tumi ye saade no ena obi ba ya ye hwe ye kire nse papa one awo na wo no sperms ne nye yesi aka moa dodo se ne wo sperms ni papa okọ hospital doctor bi san se na
woyɛ de hu ya so sɔfoɔ bi na ka kyerɛ me ase ne sɔfoɔ na ben na saa deɛ we ɔnti bi mpanyin sam da si ebetumi de Bible ahwɛ saa deɛ no obi ha yadeɛ ne ha no obi deɛ diabetes obi deɛ pressure obi deɛ stroke obi deɛ hepatitis B utum sɛ ɔyale adeɛ anasa yadeɛ ankasa yɛdeɛ bibiduro krɔgyen sa yadeɛ ɛwɔ yɛ hɔ nti obi a yadeɛ ekuta no a wodi akyi a wo hu no ho ano no ɛkyena ɔne yɛn hyia me telephone numbers ni yɛ 055 44 77 959 055 44 77 959 anase 0541 40 39 0541 40 39 the telephone numbers no obi a bibia ha no e wa abrabom opeso ohun mu no kre ade se obi a si yabomedua yatomaduro yentumi nkoso abrabom de na ekoso ehinta asam ne de Bible we da na di okay okay prophet doctor Joseph Mensah ono na ode Bible no kwafo abechirim no yesigidi sofo no odaso ehwe ababa wa no asem o makacho osa asepchecheche ene mienu yemfa wo mra yemwa yeni na memfa enhye freedim yemwa yeni se yemfa na ase emfama doctor wa ya de pa sanse yetu yensa frɛ no a utumi enso eba anoti panipa ka wakoma to yem na yebetwa udwumadi no so na sofo no oye na adwene se omma mede ne bekɔ na asante hema fie tititia sanse kwasi ebuai dai abem ka wakoma to yem wate ye frɛ na no keka na adwene yede ne bekɔ sante hema fie se ye kwan ode wafa so no saa ne so ode wafa so wa yeso yenti ase ma ne ne okina enso eka ho asem chechereche kase baako adachire na de me kwa warefu mu ankasa medino no adroso wa fidie we so ye ka kira zuka se ya wokata omoni nkomo bi wo ho a ya na hu bi hia se ye bekata nanim nkomo bi wo ho a hu ebehia se ye bekata wo mu anim ya asem asem kese mo papani brani se kakra hyehyɛ ho ya kasa den memo akwaba bibia bɔkɔ de ya fra wo sei bibi ntini bi si akra no ke ye ni bibi nti kura na ye adwuma wakosam ne san a wodi abeda Oforisuo Aboagye ne na pamfo se enko mo a me ba bɔkɔ em se ye match me tinton ye ma no okay ma ton me ton yento tamtum mo ase enkane na woton ane yeto basi me ton yento na se me ton ko ni ma to ni ma pa te me fa akire me kura so ira ide afu achi me ire die ese afu achi enti odi fu asa wan ko nche unye kwafo ma ntia ase ma no me ko bi sa mako ennan ti me ko nnan me ko da na se nkono munya de e ka kire me ana me frɛ ababa ese seni na de matie kasi nyɛ musu ne kasa wɔ se bra me won komo ɛyɛ o yire ye me yɔ won komo o kasa no kyerɛ so kan so ento aso na so yɛ komo se na asɛm no pɛsɛ ka kyerɛ ba kyerɛ de hyɛn so ansi ma me msew ka kyerɛ me ne se ma kwakotie wɔ sian obi afɔ so me ada ba se me ka me obi afɔ so no ɛne na da obi afɔ so na da ɛne na da na me ka kyerɛ wo a wɔ se me ka se me ka obekume tima me nka be ma na wo fo so azuka so be ha adwene be ma fo so no se o ka obeku no am sa enti ma bi se bi on kwa nia be ma bi na be da na se bi bi so na be da ko so sika sa asem wo se be ma na fo so ne da ye no se o ka obeku no mo ma positive aso te bi pa cho me di ko ayimfie e bi se no kwa ye trate kase pa o me di ko ayimfie no so se ko na hye ho dia ene ayimfie asem but en so repun di a press case timi quarter police station omo ka cheme say ho ana yesa we dey nso choloto di a ye friends en na ebe oni no so ayi police na ka asem ibo ni chena no a na be basa ti ma mama nye
ene hye ho enti wona ba wa chem say department si na sa konta wa kyerɛ wa oba na kyerɛ me na sa kon e ho amba nka sa konta sese mi aba aye ntoji ni papro ti be ya mo nkɔ hɔ na nkotie nanu asɛm ampa omokɔ na ya wo ada no sanje dia kwesiera me no ne akonta bi hia kwesiera so ya na akonta frɛ abrante frɛ wan fi no to mi ja tedi Beatrice na fa frɛ say abrante uma baba wa we was hello mente makate phone no fi say empty line na nya yuma na msa de tela frɛ na ne wan peke na mtudi ti Beatrice tam na frɛ no o pick all right tam say ma krache ni pa na ese no andu nyama enku wa boni dua wa dane me na ne ai na boni dua no enti boni dua di sei me po dua fa se be 2 months na bibi sa na 3 months ye adwuma ye adwuma enti wa na dafu ba say asema se say obi abon dua bo hwa ayamia nam sa tense bo na di boni no me traffic titi hwa no opa frame say asese ne ba abeka ahye no enti me siesi asem na mtu na mana me koye ne ko pasi an ne bra ne prese ne bra esa ne mo ka boye bia no minka mu ntwe ka mama ne ko den dia na se mate meti wati man te hwe mse na afiri ye metu kwan ashta wa afiri ye afiri no afre me wode kan wode ani me ja mere oswan ne bofo ba kon bae na me koye kwa mas me ko scratch bra na me koye me ko sa brantie ni pa so ba se ono yira de ofoso yira da to du ja to ba na so ba ne o de ba ne sesey o se pe da na yeshia ase fan say na free frame no frame fan say 26 June up to date me nti hwe bi chairman of the frame so me ko be but me kan say ma ko bi up now me tip ti ja no esa ko say si o ba ka fa na betru so wo so je fu ma beti nti ase oh tab da be da wono enti so far de enti na taro titi mu nyina no eniye na taro titi mu no eniye o force no esi e kwa hwene ko bi mo no na hinya tita hwene mu nyina ne toma ni na titi bi kwa mo no te wono wani gi toma oh say ye twi de dia dance ye atare ni wo bi enso a e bi awura enso na bai sakota tare bi no se ko to de ni no so fa na fa hunu atare foto te 2 million kwa na wa man skan koto so man skan to le ne se fa fa na fa hunu wa titi atare ni eni oh avre ho orofo yen konsofo reko herbal clinic na sofo reko se ena nwumire men ka kire o se wode akurase aduru na ba na saa aduru na wode aba no etu yade ase enkaka kokro sisi yade pressure ewo so bema wonka sen ewo mpam na why wadwe se wonka sen ewo mpam na sofo reko aduru no ubenya bi na be no no na se obema no be so de gina so de kwa akokofo so amanfo ira de bi nyene kwa so no na ebustu immune system no pa kwamwa na akutia yade no emahoden ebam orofo yenkopa sofo reko duru no bi emubo yemtwetwe bi ebebo e papa na upebi ato akofra dimense ba obo asetam FM tachiman free FM boga one of God pharmacy promise eba adum eho ena wodofo sofo reko se meka cho se oba pemfo untumi enum bi sa na ama ba no fo so a untumi enum bi akoda a wadi enfrisia edumienu ekone fom untumi enum sofo reko edu papa ni bi odofo yenko na yenko tobi yentu yekoko na sisi ya de pressure na wo yeso no be mama nkasa mema ewo mpaso na enkwamwa no enso ehonye dene ne nkutia ya de pa yen fresh sofo reko na yeni aduru no enkomo yi 0248 672271 0248 6722 0248 672271 so for record no na na no makua force men kan tro so afra se OCP fertilizer boa wo mopa esan se nyoma na be so do so no atumi ate na biribira pa de OCP fertilizer na de so aso ye beba msa orofo yanko agro chemical ho medical card to se extension officers no kwanya OCP fertilizer o use no
ombechira wo ifrise na nanu akuafo nya di ho dance ye na aboa binum amomo nyoma asodo so no mate na bibira no de OCP fertilizer ho dance ye ko na mibedie na media kire wo odofo abibimam apade fertilizer ba ko pe wudwa so OCP fertilizer na nanyi be kanfo na bia ma e mansuo no ntutɔ emu fa bibisha form fa OCP fertilizer gugu so na wo so botom enye de na makuafo edi ho adanse dada 0345999437 0345999437 OCP fertilizer na me kanfo na bia ma no VG Studios e won kran Malam Abase first Kokuroko Street no ha na no VG Studios owo na no VG se men kan tro say na watwe da ayiyo party anase wedding na se ye twa video pa ni mfonyini pa dia no VG Studios ni videos no need da ho ni photo no need da ho pa ye ko no VG so na yakofa no de yakodi edwumadi ho na ye nkai dum dia to drop na da ko bi wayi ara anase orofo se Ghanaian fumu na se opese wo shootu a no VG Studios are ready medical car to so one crime Malam Abase first Kokuroko Street ho wo 0574 715 778 0574 715 778 no VG Studios and I make come for na media amount Lawson beverages men can to say what did you remember better sleep ya begga so san no de le call no so aba ekekaduru na yemu maze tenkom aponto nya bedi to na yi oni nyina da ye durema better any ginger le call no maka to say ye kokwa shorto ye sa be fa bi ko bubo bi twetwa bi enwoma be ko kai e di amount na wo paabo anasa support wo wholesale bi auton sa pa dia odofo kofa bi wate obete faso enso ewoso 0242133577 0242133577 Lawson beverages and I'm from odofo ye bia ni bia de bi ye bia ni bia bia Ghana for agiatum na aponto nya bedi to na yi oni nyina da wotimi edesefo ewa ase pa no ye klobie odofo klobie no ye wala size so adentemo na de wo kan mu no no na ma no ta pepa wodofo ubedi dia bobo klobie ni bebe mo atumi atibia di pa uni fie du mo twemfo asem koso ba twemfo asem koso bia eno a ene klobo eya asem foforo eya asem pao eya asem kasia pao na me wura ho na nwumre yi be ma de be nko oba no ewufia ma me mo akwaba ya eja oba pa bibi abokode so oba de bibi ntifa din sie wate eti ekoba asa no be ma no oye o sa wie ye no na show so be kan kire okunu achai oh miso no kwa na me ma esi akura oba e wote akura no so hwe na ni mwanya sa no te mame be ma no for so achai to adi ba ko pa na mienu acho ba ko to anya di Mosi abranti ne friend say ba so edin adodo na anim ne pa kofi what you find o pankro no ya ti aka pa kofi a pankro no foni no abato o ye aduma wotafo fa he fo market won billboard kese na wo de ko abisi won di aduma poten o twa loto pa kofi oni mai kese bi na o billboard ne nchen ne twa loto seno dino wade mama seno dino da odi kuoba seno dino pa kofi anyade obi no ka ti o so ka boda sani bia ma ne obekun aye threaten Panama Central say me brenu ntino assembly me ntu nsheda mame entu ensheda na nyame ya duma wo chame pagya asem wo kase pa wo kuma se monten so se pa se obi yira wa ye ne ho ade na ye koja ma ha wo fa wo se ni nwa be ma mfie dumienu ase dumiensa one mo na anante a
bradem Obaya omagin no mu a wa yire no na taade na atete no na katua ni duabɔ no bɔni bekum bɔnefo ɛna mafutu se meka se nyankopɔn de debrɛ me ne se de wudua no obetwa omna samwa wa ko yɛfa nche fridge mu kyena for the woman no se de ekoso wiase na odwene ho a wonte ase o yesisa ben predua se onwa ba se so a kana oso me maka se se wokɔ wadamfo ho na wokɔ na oni wona na yere na wo ho a enye akonwa bra ba bia wokɔ na enye wadamfo enye wadamfo ne yere because obabu a wokɔ wadamfo obekɔ no adwala wie ema na bi hu akɔno especially nso ka omo ho a so what ya say nti so wokɔ gye akonwa tenase se me twɛn ukunu na akɔfa nsɛm aba anwe bi ni ba ma ho sɛm dia na ye nyina na enim na watu ache obi yere atete na ta se klotwa man se wanya adoa ni kuro na ye ni krai ya o se so what ya say na ba ma se wada watu wanya se wo ade wo obi kom bia ya wo ema de na obi kom bia ya wo ye ne de kwa de na ye ne de ne difference obi se nyame obo ma different obo mema so different omo yi ne de obi kom bi e kan ho a eya eti ba ma watu yi hwe ahwe be gya ne kasa saa na bema so ko ende ha gbe oh bema de se wo se mema no akam dem koma bi da ho bema ware mienu enye news bema ware mienu a enye news ye bae na nanoma ye beto wo mo no na ebi mu ware miensa enan enum bible mu king solomon mu awale omo what is your baby a o bible ma ya meto no ye se o baby wo ware mema nkwa mako 10 mu bi da enti ya na ma no mai no ya na obi kombi eya na obai wa yade na esisi ne so unse nye obai bia na nkasa ase we ko mu anya obai bia na betima kasa ase mo nyesa no ti nyesa no ti na ye forso no so hwe the way na time se tuti se be ma na toche no to toche ndi se adoi kai krotwa man se wanya adoa osunsuan no na me de bia meka dru me bi na no obai struggle a utu mu tan obai na ho me na obai bia na limited do jesa obeje mama otwalo to ese pankro no ya sure tafo ena akoba se nsu se threaten wonanum na o kan bibi so anko report e ma menka sem chew kromu threaten no ye mfa ho kro bi so na threaten ye fa ho Ghana ha obi ka se mekum na o report ne sa nipa na o ka se obi ko sika chen wa wo ko report na enko ba bia anokwasem ne ko na meka chew so obi ka che so obekum na sa nipa na o sa wo sika chen wa enko police station mesi duabo no so fote ade na mesi duabo ye ne beto nya ne ye betwam because here ni no o hwesa no ma wanyina no nya ba bia fa na semfa gira okay no fa so wachina ye obi ka gira wachina ye bekotafo abrantia ye friend pa ko fi twaluto tafofo nyina omo nimu no kwase asem a wadi no owie ye wose ababa wa no ka kire obi a obekuno naka me perseka prophet doctor Yusuf Mensa ko ha de bi ma me ketekete se me de ochina ababa wa no be kasa de na prophet yi me de me medwuma de no me ka tro se me no kura sem na de ya adwuma ya hwe bi kwa na ne mpra ne dada e bi kwa wadi wajia tum ne mu ade na se na ko hu nyansa no ne be man ka ho asem prophet ye hwe misuru nipa ti kete se bo fra ke be pam okay enu ti ababa we no ni kura adwuma esai na wotumi de no kura asem ba abonten ana se ne mprane abrante no dada no ye hwe ho abrante na friend say pa kofi ana aso de say akwapa no kwa form ma eje we na ti ono o se pa kwasi afoso no pa kofi afoso no nada ye pese ehu se ayampa se ofoso no emra me senifa okay ofoso no bawu o chere bedom wasuko bible no kwafo anya aka ne che bedom wasuko meka na eni na wotwe mienu ne ekobo obi dua wo antoa so ye fancha kese nkoma antoa fo nyina na kakari achiame hene a wo hwe na antoa nso nyama achiame hene no wo chena pa kofi producers achina montom nsanfre no
So why say one man ye broadcasting be ma post for afa no ye ko ne court to asem na afi ye jeli no e titi me di asem we achi e bu kuma asem wonten so enya asem keto akra prophet Dr. Abadaud Mamedase medase papa na nyame ya domo me brɛ so kra so ya ye bio ya ko homa so minya 1 2 3 calls to be 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 yenya 2 calls to be near kwanim hello yeah Peter yanko ya ni na ya be e na ko tu o meyi ya asemu ya asemu ko na be ye se na gidati o be ye se na o mu ko ko mi o me ne ku atle e ti an sunu na o ba die o ne bidie se wo be ti o tu no ku ade e ko de o ya ye ti ke se ka ti o ka ma ti ye ke da ti no okay hello police yeah majo so no Sompa be di de ya uri bidie na de ye no okay and media what can you say we futu se no we go to one ka te me papa ya bi ne ye ko o bi gan ano kwase ela we zero she ni yan de se ni bi gan ni nya be ma no e du ba bi na je ne ko fam am kan te na je ne ko fam wo ko yo ba ho ade wo ko ye wo se ade be ka ma ko che na wa ko to no ni twi ade ni wa ni kita wo na o de ko na se wo ba no ko ana na wo ye den don ki mi ko ne ma no ko be ya se ko ye si di ese obano ye mo ne ben search na be man bi do ye jizi mo obi yire ji de ti ko to o we fu mo wan kata o yire ko abo fo so nda e o we fu no ye so fo so na be o we fu na kata ati so na tari o ti na ko be ndi no okay ya fo ofre no nyina emfansi ha na ye be ko Sida Worship Center buafa ko fodua Bishop Albert Saki Kwapon on the general overseer ono na di nyame asem emu hwampa e de eba eno ti mi nua ba kan akoma to yemate wo ba no ewo fie ha wo kina ye bedom asuko na obi kan kire abrante wo se friend say ha ko fi mo na battery se wo da sumnya so a wo pa wo mra na nya adwobre o na se wo na adwene se wo betwe tan a betwe amanate tie Oforisuo Aboagye me ne ma pamfo ya kra mo ye ko long time